Ahee Vatsonga va ka hina, vito i David Mondlane. Ta kombela ku mi subscribe hikuva ni n'wi twile sola ni tirhini na ti subscribe timbirhi ntsena. So subscribe ni ku ta kota ku va na tinharhu nyana, maybe swi nga n'wi tsakisa. Ni twi vanhu va sola va ku he Mondlane nga endli sweswo leswi endlaka ku i ta onha career ya wena ya music na swin'wana na swin'wana. So mina hi ku ya hi mina ni ti byela ku a ni nge tshiki tiko ri onheka hi mhaka ku na career kumbe na a ni nge endli sweswo. So ni decide ku ni continue ni endla swilo swi nga ku swi endleni tanihiloko ni hlambanyele ku ku na laha ni yaku kona. So na ku vula ku why na ku hlamusela ku why ni tirhimisa luya u hleketa hi khwiri ene i muxengi wa ndhavuko wa Vatsonga. Xo sungulaka ka ku why ni ku hleketa hi khwiri, hi December ku hume album ya Bra Joe na Benny Mayengani. Lexi ni nga n'wi vona analyze xona ni twa ku album ya Benny Mayengani yi bihile and then Mkhulu swi hi tsandzini. Jikijiki hi loyiwani loko se a vona power la ka Bra Joe a ku album ya Benny ri too personal, a yimbelela hi tiyindlu, which is true. Mara lexi ni hlamarisaka i ku why a nga swi vonangi hi nkarhi luwa hi December before a vona power la ka Joe Shirimani. I ri album ya Bra Joe yi tikombisa ku i dokodela. So lexi ndzi vutisaka xona ku why a nga teki nkarhi before a jaja swilo, a teka nkarhi a yingisela album leya n'we lowun'wana a yingisela lowun'wana, maybe n'hweti ya kha yingisela vanhu then a kota ku analyze, a ta kota ku analyze kahle. A tshika leswo ndzi nga ku a nga swi tivi ku i yime kwihi na ku kayakayanyana so. Xa vumbirhi lexi ni lavaka ku hlamusela xo hi lava ka ku why ni ku i muxengi wa ndhavuko wa Vatsonga. Va vona loko va na n'wana wa nhwanyana ne ta kombisa hi n'wana wa nhwanyana. Loko loko na n'wana wa nhwanyana ivi n'wana luya a va na nuna, ivi wena mutswari wa kona u tshamela ro sola xin'wana na xin'wana lexi endliwaka hi nuna luya wa n'wana luya wa wena. Na ntshembo lowu kulukumba ku marriage liya ya n'wana wa wena yi ya ku feyileni. Hi ndlela yin'wana la ku za mu hlamusela ku la ku hlamusela n'wana as ndhavuko wa Vatsonga, and then hlamusela nuna as tinqambi leti kumbe vanhu lava nga ku kuriseni ka ndhavuko wa Vatsonga. Ivi ni hlamusela yena loyi Solani Manyangatsi as mutswari loyi a nga ku soleni ka xin'wana na xin'wana lexi mukon'wana a nga ku endleni xona endlela n'wana wa vona loko marriage ya vona yi kula yi humelela. Ma twisisa? So hi ndlela yin'wana la ku vula ku loko ku ri ku ka ha ri na moya lowa ku hi nga langutisi swilo swa kahle leswi endliwaka hi our fellow brothers, a hi nga ti vitani ku hi le ku tlakuseni ka ndhavuko. A hi veni hi swi veka kahle ku hina hi valoyi va ndhavuko hi kokela xin'wana na xin'wana lexi endliwaka hi Vatsonga a hansi. Ku hava munhu na wun'we a nga ta tekela ririmi ra hina a nhlokweni loko hina vinyi hi kha hi tsandzeka ku ri tekela a nhlokweni na ku celebrate xin'wana na xin'wana lexi success yin'wana na yin'wana leyi endliwaka hi Vatsonga va ka hina. Se ni ta kombela ku hi khomana hi va xixin'we, hi tshikelela swa vuloyi. A ni ali mi ti vitana mi ti vitana ku mi vinyi va internet, mara mina ni ta mi vitana ku mi vinyi va internet ya vuloyi. Nakona mi tshama mi kha mi solasola xin'wana na xin'wana. I munhu wa njhani luwa